kuya ngokuthi ukhulise kanjani. Number 2, kuya ngokuthi ukhuliswa ubani. When it comes to ukhulisa umntwana, kuyenzeka umntwana akhuliswa ugogo, akhuliswa umama osingle, akhuliswa abazali boyithu, akhuliswa ubaba. Hallelujah. So kuyadepend ukuthi ubani omkhulisile and umkhulisa kanjani. Hallelujah. Umntwana uyakhona ukukhuliseka, ukhuliseka ngokuthi ukhulume. Makunomntwana nje kufanele ukuthi uzokhuluma. And umntwana ukhuliseka ngokuthi abone ukwenza kwakho. Kakhulu umntwana unamathele ezenzweni than ukukhuluma. Lento yenzayo ilento azoyiphila beni. Hallelujah. Because ukholelwa kwi-action kakhulu. Ungakhuluma ngomlomo but akezwa kahle, then usuya actor ahambe lapho. Hallelujah. And then okunye ukhuliswa komntwana bazalwane kuya mama stages. Uyakhula umntwana abe ngumntwana amncane, akhule kuye abe noma 7 years useya understand nyana. 13 years ila qala khona ngathi eqala umfirifiri nyana. Hallelujah. Siyaqala ukuba stubborn. Okubonakalayo basithabone sesemncane but okubonakalayo mangathi uyakhula umntwana lapha wasibathi lapha se-reach adolescent stage. Hallelujah. La umnyama khona lapho esemnyama ndawo abazali ilapho bahlangahlangana khona nabo because bazalana akekho umuntu wafundisa ukuthi kusho ukuthi mawuthola umntwana akunasikole la ungena khona ukuthi umntwana ukhuliswa kanjani. Akekho nje umzali ongaphakamisisa ukuthi before ngibani umntwana ngathithwa ukuthi fanele ngenze njani. Ubona mayesekhona and then ezinye izinto uthi umkhulisa urectify izinto ezenziwa bozibona ukuthi ze-wrong esifuna emntwaneni. Hallelujah. So umntwana makakhula unama stages. When it comes to adolescent stage kulapho umnyama khona akazazi ukuthi uyemuva noma uyaphambili, umdala noma mncane. Hallelujah. And akunama sign akhona ke lapho ku-adolescent stage. Sometimes uzovela ekhaya wena njengomzali ngithi awazi ama stages, uhlangana sokuthi ngathi la ekhaya usefuna ukuba ubaba makumfana, ufuna ngathi ufuna ukubusa nje unalomoya wokubusa phezulu kwabanye abantwana. Makuntombazana ufuna uvela ukuthi ngathi umama yena la ekhaya. Is a stage ungamlwisi, uhlangahlangene. Hallelujah. Is a united stage. Hallelujah. Akazi lutho ukuthi kwenzakalani until lento iye ngokuya izehlela yona. Ayingeni ke kodwa ngokufana. Kubafana iyaphuza ungena iphuze nophuma. And mayenza kanjalo ezintweni eziningi when it comes to abafana baslow ukubamba izinto than intombazana. Amantombazana asheshe ezintweni bobheka noma ethi uyadlala umntwana ngizothi mabethi badlala amantombazana udlala uphethe umapopi, udlala ngekhaya kuwasha izitsha kwenziwani. But when it comes to umfana bombheka angazi ukuthi kwenziwa yini. Thola dlala ngemoto uphethe isibhamu. Uyabona imfundiso ukuthi njani? Usephethe isibhamu sokubulala bazalwane. Lo mntwana ukhula usazi ukuthi isibhamu sokwenzani. Bombheka even njengoba kukhuluma ngemoto akekho umuntu owazi imoto njengomntwana omfana. Uzokutshela mncane le moto yini igama layo. Hallelujah. Yindlela akhula ngayo unokulwa. It depend ukuthi ukhuliswa ubani kanjani. Hallelujah. Iyakhawunta lento ukuthi umntwana umkhulise. Enye into engifuna ukisho bazali, abantwana bethu asibakhulise kahle ungaphumphuli uthando olungcolile umntwana. Mangithi uthando olungcolile ngisho uthando lokuthi noma emoshile wena uyamsekela. That is totally wrong. And it's like ukhulisa inyoka endlini ezoluma wena lelila. Because labantwana they will khulisa ngakhona uyakujikela futhi akutshele ngamagama akhe. Abamanje abantwana batshela laba bamanje batshela abafana nathi. That is why njengoba ngikhuluma la angikwazi ukukhuluma ngento yangoma 50s izalo zangoma 50s. Fanele ngikhuluma into yamanje. Abantwana sibakhulisa manje bazikhulumela abantwana bamanje bano why umtshela into why. Akusikuthi uyakodelela kodwa ufuna uku-understand ukuthi why usho kanje. Akusikukodelela mangakhumbula kahle thina ukuthi mawutshela into uthi mawuthi why ufamule akufuneke why wena thatha lento eshiwoyo. Hallelujah. So laba badinga ukubekezelelwa abazalwane badinga ukulalelwa. Nibalalele bazalwane. Ngiyagcizelela balaleleni abantwana uma bekhuluma.
yena kwesinye isikhathi uma ungamlaleli kuba secretive kakhulu abamba izinto ubona izinto uzawuphaphama izinto sezikude kabi why secretive emntwaneni secretive kuwe wena open kuye haleluya so kuyadependa umntwana okhuliswe ugogo most of the time bavama spoil inyanga so because bathola uthando oluningi uthando lwakho olunye alubi kahle kanti umntwana futhi okhuliswe abantwana abangathi basokola kakhulu especially when it comes to mama alaba bangamasingile haleluya kuba nzinyanyana ukukhulisa umntwana because ukhulisa umntwana thothi ukhulisa umntwana omfana makaqala khula arishi adolescent stage i-advice engayiletha lapho ukuthi ufuna umuntu owubaba omethembayo nenhlanhla sikone enkonzweni bakhona bobaba umthathu umsebuya akuncedise haleluya ungamkhulisi wedwa uyamdinga ubaba a father figure phambi kwakhe haleluya kunzinyanyana kubo bese kuba laba abakhulisa abantwana kungama-couples ngifuna ukuveza lokuthi when it comes to ama-couples ukhulisa umntwana ningama-couples ekhaya kunama-rules kubekiwe imithetho yasekhaya ukuthi lokhu asikwenzi umntwana fanele ayazi loo nto leyo but kunzima kakhulu ngifuna uku-emphasize ukufika ehlangothini labo baba kunzima ukuba udiscipline umntwana umama enothando olungcolile ngomntanakhe kunzima ukuthi ubaba akhulume ngomntwana kushuta umdiscipline mina ngokwazi kwambazalwane when it comes to me uma kufanele discipline umntwana ngiyaqhela ngoba uyabona manje mase ngena ubaba sekufanele ngimele eceleni because sinalo mkhuba ukuthi wafundla la angazi abanye bafundla uma uthi wafundla la I don't know ukuthi abanye bafundla ube nalo umkhelo ongcolile myekele ubaba ngidiscipline amfake endleleni noma ngabe kushuthi umdiscipline has lenzo ixoxa kufa uma ngabe umntwana sekasukile haleluya myekele akathi umntwana fanele discipline wathelwe umntwana awukwazi ukusikhulela umntwana ungakho umuntu ozodisciplina phambi kwakho you need umuntu ozoguide ozokunika indlela haleluya angithi kuthiwa namalungelo lamalungelo nalwazi futhi ukuthi malungelo asebenza kanjani namalungelo kuphela lapha ekhaya imsola kungaphansi komzali ungaphansi komthetho wabazali haleluya ukuthi ukhulile ngaphansi komthetho wabazali so kunomehluko futhi ukudiscipline umntwana osesemncane njengoba ngisho nokudiscipline umntwana osekakhulile kunomehluko omkhulu lo sekakhulile unama-decision awathathayo okufanele ukuthi njengomzali ungenelela umncede kulawo ma-decision haleluya ngoba kuzokhuluma kwesinye isikhathi uthothi ama-decision awathathile awekho right kahle because why kufanele umncedise silwele ukuthi before uNkulunkulu akukhumbula lo mntwana seyakwazi ukuzimela fanele umntwana khona ukuzimela usaphila njengomzali umbona ukuthi uyakwazi ukuthatha iy'nqumo uyakhona ukuthatha ukuzimela izinqumo futhi uyakhona ukumamela uma umbuyise esinqumeni sakhe ngoba kufanele umbuyise kuyenzeka athathe isinqumo esi-wrong esimlahlekisayo that is why ngiba nalento ethi as umntwana lalela imithetho yasekhaya ungasithathela imithetho yakweminye imizwe ilethekayo lo mthetho wakulo muzi omsebenzi la ekhaya kunemithetho ebekiwe la ekhaya so ufanele ulalela abazali noma ethi ukhulile mina ngiyayibana lento ethi bazalwane as umntwana ezinye izinto awuzukuzenza la ekhaya uzozenza uma usuhlala wedwa le not la haleluya ngoba kunomthetho la ekhaya kunendlela ofanele ukuphile ngayo haleluya so bese kuba labantwana abakhuliswa njengoba ngiceda ukusho ukuthi umntwana ungamniki uthando olungcolile abantwana uthi omama's baby uyamosha umntwana umosha ifuture yomntwana because imama's baby iyafela ukuthatha ama-decision ayikwazi ukuthatha ama-decision uma kufanele athathe i-decision ethile kufanele ayothinta umama kuqala ukuthi uyavuma noma akavumi so lo mntwana lowo angeke akhona ukuzimela noma usushonela kakhulu ukuzimela uma kufanele asithi uyashada uma kufanele wenze into ethile like awuseshada kufanele uthinta umama officials wrong sekufanele azimele athatha ama-decision angadipende kumama umntwana odipende kumama kakhulu odipende kumzali kakhulu njengoba ngisho ukuthi akabi ney'nqumo akakhona ukuzimela
kuyinkinga nala sengene khona noma sethi ushadile mama's baby yashiva bazalwane shada nje mama's baby inkinga enkulu kabi. That is why the Bible lithi umuntu yoshibise nonina namathele kumkakhe alithi lahlana abazali. Cha alisho njalo alithi lahla abazali kodwa lithi usuyinkosi kodwa phuma uzimele. So mawuphuma uzimela kanti udepende ngakho uzoba umhlupho la because la ekhaya uzothi ushade unkosikazi ufune lo nkosikazi abe umama kuwe akusi umama wakho lo nkosikazi wakho. Hallelujah. Okunye bazalwane is very important njoba ngishilo ukuthi ubaba kusho ukuthi makanika idiscipline ifuneka both side kubazali umama nobaba kodwa ubaba ma discipline umntwana sinomkhubo omubi vele thina ababomama ususiqima kakhulu nika ubaba adiscipline lo mntwana kodwa when it comes to ubaba futhi kuyasikhalima neBhayibheli ngoba abantu ngabathukuthelisa abantwana. Hallelujah. Hallelujah. Akusho mina kusho incwadi yabaseFaith. Hallelujah. Ningabathukuthelisi unike example ngami lokuthukutheliswa ngumntwana ngibone ngami. My father was so harsh because I'm a firstborn ekhaya, so waba harsh in such a way that ngaze ngathatha ama decision ukuthi mangikhula njengoba ngikhula so noma bethu isikole ngizosiqeda but ngizosiqeda isikole and mangisiqeda if itoho lokuqala ngizolithola ngifuna ukuthola imali ekhona ngizothenga isibhamu ngizodubula lo baba. My father beka harsh bengishalo ekhaya futhi abantu oshaya kakhulu ekhaya yimi nomfowethu umfundisi ubantu lapha manje because ukuthi ngingamele nalabo abanye bafukamele ukubavikela ngoba ngimdala la ekhaya kuze kuba nalento yokuthi ngathi kuneli la ekhaya uyodelela kanti no ngivikela abantwana basekhaya ukuthi no sometimes bashaya into engayiboni lento ingizwisa ubuhlungu. So lento uyabona ukuthi ubuhashi buhamba kuze buyofika umntwana uthatha ama decision and into umntwana omenzayo la isuke engqondweni. Ingqondo yomntwana ifana necomputer ye-record yabamba. Hallelujah. So it is very important ukuthi noma umzali sikhuliswe harsh kodwa kufanele ngehle lapha kwambiza ukuthi ngehle nami kulobu buhashi bami ebantwaneni. Hallelujah. Because endlini ekhaya ngizothi labantwana kufanele manje ngabazali kube khona labazokhalela khona ishoulder labakhalela khona ngeke kufane nethu ukhona ozoba harsh. Hallelujah. So ekhaya mina bazalwana ngifuna mama when it comes to umntwana ekushaya vele cha ngiyashaya angidlali. Hallelujah. So bekusiza ukuthi ubaba ukhona kodwa ubaba unalento ukuthi asifani mina naye mangena mina ngikhona ubonti lento engizoba ngigibele ndukwini ngiyashaya. Uyabona ukuthi ubuhashi kunjani and then ubaba unalento yokuhlala phansi nomntwana akhulume naye. So kumbizi ukuthi nami ngikope kuyi ukuthi ake ngehle lapha ya angisuphawuza ke angehlele phansi ukuze labantwana bangizokhona ukukhuluma nabo. Hallelujah. Kodwa kunento engibongayo ke bazalwane ileyo ukuthi umntwana wamfundisa ngizwe ngabo nami sebephumile ngoba le mfundiso oyifaka lo mntwana izomsiza mase kaphumile. Iyamsiza sesetertiary iyamsiza sehlala yedwa ukuthi amfundiswanga so ngizwe ngabo nami sebethi hey mama siyabonga ukuthi usifundise kanje besithi uyasihlukumeza uyashuba but sikhonile ukubona abantwana bengihlala nabo la bengihlala khona eflatini abafundisekile abanamfundiso ngase ngiyabonga okay ngenze kahle ngafika kubukeka ngathi uyamhlukumeza but umfaka endleleni. Hallelujah. Kubukeka ngathi awukho right kahle kuye kube ngathi uyamzonda futhi abantwana bazalwane nikwazi ukuthi abafana abantwana kunomntwana ofanele ukuthi mawukhuluma naye uyisela ubuyisa akezwa kufanele uzubuyisela khona ukhuluma naye nje polite uyezwa uyakuzwa ukuthi uthini. So abantwana abafana kufanele ubafunde futhi ungabacomparish ukuthi ubacompare ukuthi why ungenzi njengoba abafani. Hallelujah. Abafana abantwana. So nginalento ukuthi nalabo abakhulile njoba ngisho ukuthi parent umntwana omncane nomdala akufani lo usenama decision useneyinqumo azenzayo kodwa inqumo zakhona fanele kube khona abazali phakathi. Fanele abazali bamsize phakathi. Owamfana kakhulu ngiyesaba bazalwane when it comes to kunzima ukuthi kube khona ube ngumzali but ungabibike emntwaneni ukhona siyabona but awukho emntwaneni ube absent emntwaneni wakho
In other words, awunamthetho, awunanto efaka kulo mntwana, awunamfundiso kulo mntwana, bayazenzela, bayaphuma, bayangena benza yonke into. Mhla ishonile umntwana uhambe uyokhafulela ithuna lapho. Because umkhulise kabi njengomzali. So kubalulekile ukuthi ube khona emntwaneni umnike iyalo umntwana. Ukuze azokhula kahle. Hallelujah. Ngilama verse amaningi but because ngiphila isikhathi esincane yilawa amazwi nje enginawo enhlizweni yami ukuthi ake sivele njengabantu njengabazali sibe khona ebantwaneni bethu sibanike iyalo ungamnika uthando olungcolile umntwana umntwana ungakhophi nama-character ayi-3 une-character yasekhaya yasestradini yasesikoleni the way ubona ngakhona ekhaya uyimvu kuwe masesikoleni ungenye indlavini enye esitradini ungenye into that is why ungabanga umsindo uma bekubiza esikoleni funisisa kahle umntwana kumfundi because uma kufika esikoleni bangenye into uthola umntana yini afika umzali uthi umntana ku-right no la sinaye la emsebenzini esikoleni ungenye into la kasile nto ngibona ayiyekhaya haleluya lekha uziphatha kahle kuba yimvu yenkosi but esikoleni ungenye into esitradini ungenye into haleluya so we must be careful bazalwane mina ngizele nje ukuthi abantwana bethu sibakhulise kahle nani bantwana makhona ama-decision enawathathayo sondelani kubazali haleluya ukuthi uzothola iyalo kubazali umzali usehambile indlela okuyo musukubalekela umzali because uzosibuyela nezinto ongasilizo la ekhaya haleluya okokugcina engifuna ukusho yilokho ukuthi kulaba abakhulile musa lithi izibhelu nkosi ungavusi uthando isikhathi singakafiki angifuna ukukhuluma kakhulu lapho kunabantwana haleluya amen kodwa ngifuna ukuthi awukwazi ukukhipha umlilo kwi-fireplace ubeke la uzokushisa awukwazi ukususa umlilo ozukubeke la uzokushisa lo mlilo lo amen so musana ukusihluphekisa because kulezi insuku esiphila kuzo abantwana esibafundisayo imizwa yabo isebenza fast kakhulu ukudla esasikudla thina abakudli bona badla ukudla okwenza ama-hormones wabo abe fast asebenze kakhulu so abafani nathi mina ngendlula ka-adolescent stage angizange ngibona ngangizwa nje abantu bekhala ngingasho ukuthi i-adolescent kwenzakalani angibonanga uma ngikhumbula kahle yavela kancane but manje abantwana bamanje i-adolescent stage uyazi kahle umzimba wenzani unoshintsho lubakhona emzimbeni afuna izinto angazazi so fanele usondele kubantu abazokunika iyalo ilawo mazwi nawo emsini